Eh niyaphila. Yazi ngicabanga ekuyinto la engakaze ngixoxe ngayo. Nakho ngelinye ilanga yabona uma ngitshela abantu ukuthi ipokwe lezemali zazi umqondo wakho sasuka ekhaya ukuthi wena uzela uzokwenzani nibangaki. Akho ngelinye ilanga abanye abafosi yaxoxa nje bakaMayisela ubaba wabuyinyanga bese bethi bona hayi wemfoka Nyambose awusiniki ithuba ngoba ubaba kukhona okuningi asifundise kona ubaba besa esandesikhatsha esanda kushona ngaleso sikhathi ubaba kukhona okuningi asifundise kona so besicela ukuthi ke sifowethu ke sihambe nje siyobheka noma egujwa phansi imali yebhoko bese ngithi mina ikhona yazi ikhona esingayizama iseplazini lomlungu kodwa lo mlungu uhlala kude nala ikhona khona le mali. Kodwa ngibatshela ukuthi wemadoda lapha nakudlalwa le mali ngeke size sibuye nayo le mali le. Bethi bona Nyambose masingabuya ngale masofa sikunuka imbuzi. Ngizwe le mbuzi ngithi hey madoda awunakho ukuthola imbuzi yamali. Mana ke ngixoxela indaba. Sisukeke nabafoka bakaMayisela ke kwakuwumgqibelo nje suke egaza sekuseni u5:30 ehlobo sekuyakhanya sinikele khona kuthathwa amapiki kuthathwa amafosholo sinikele khona. Hayi sithema sifika kuleli plaza nje lavele lashintsha izulu kwangathi liba liyagqunqanyana bathi bona hayi mfoka Nyambose khuleka ayikho into ezosehlakalela siqhubeke nendlela kithi mina madoda mase qala kwenze kanje so sengazi mina ukuthi shuthi khona ke manje into ezokwenza bethi bona hayi khuleka hayi siqhubeka futhi kungenzeki lutho sifike la kunemali khona befike becele uMayisela cha kuthuleka bese siyahamba la. Hey simbe uma sifika lapha kude khonkolo siqephula sigcina sinqobile ke soqephula ukhonkolo impoko zithulele nje zingalwe inhlobo futhi zithulele impoko cha sifike emabhodweni mabili lamabhodo kuneromkani nje futhi kodwa inemali engagcwele lamabhodo amakhulu lamabhodo lawo awamakhulu kakhulu kodwa agcwele phezulu asivula imali ayikhona sithululele esakeni ngoba kuphathwa isaka lapha ngeke uphathe inhlobo yesikhwama bese sithulele esakeni. Uyabonga isikhathi siqeda nje ukuthulele esakeni si-celebrate sithi nje hayi ke hawu sawina hawu cha uMayisela bayizinkunzi. Uma sithi vele ukuthi memfu amasosha u4 ahamba ngamahashi aphethe ibhamu lesama rifle. Sizo nje ngebhuli nje yima lapho athi uyabaleka lo mdala kaMayisela bedubula inyawo emethe. Ehla amasosha angasinaki nokuthi nje khona into eyenzakalayo. Ehla amasosha thatha amasaka layo wabophe ewagibeze phezulu ehashini. Eshayichithe nemali. Sesimbe sambusa kulokho sisebenza shuthi babesibuke nje bethi yabo laba labazoqeda khona. Sithatha imali yethu thina siyibuyisela la iqhamuka khona. Uyabona bathi mabesithela besithele ehlathini wathi uMayisela wathi ngibaqalaze bashonaphi
wathi beqala zabasabonwa wabuya kuthina wathi hey zipokwe lezi akekho nje nomuntu ukuthi imoto ingakuphi kwasala amafosholo kwasala yonke into luthi imali sithetha siqedile nje ukuyimba imali saqhamuka ipokwe zathatha ngokwazo zasiyeka phansi so mangitshela abantu ukuthi abona ipokwe lezi zasemkhetheni zazi yonke into zabona nje futhi ukuthi shothi hayi zingane lezi izobhedela sithatha imali sesisebenzile sikhupha hey bafethu hey yabona ipoko zemali ayi bafethu ngiyantshela mina hey ngiyabezwa nje sithole bethi bazokhipha 50,000 angibahambise bafuna ukukhipha imali uma sesibuyele emuva sebethi yakhombuza ozoyithola wena la samba nawe la uzodlala ngathi lapha labantu bathunywe uzothatha le mali hayi ngoba uthi ipoko nayo ipoko bathe yakhombuza agcina ngayithola ngimbuzi yey madoda